Akiri murimi ume ni tutirimene na Daktari Patrick Kubai uria ni mutaaramu kuma cukuru ya Meru University na aria Kubai agututariria wega bwa kimera kia miraa na uria tumbo gitumira akiri kuthondeka ndawa na kinya kuthondeka gantu ga kugita nyonta. Riboti thuraniri ni Nelly Kethenji. Kaunti ya Meru ni jekene na unjorwa bwa kimera kia miraa na ntuko ya Narua ni tugutegera njira mwanya cia gukiongera baita. Mutaalamu wetu na thithitie uthuthuria bwa kung'ana konia miraa na gututhomithia njira ingi mwanya ite cia kuthakumia. Rito ria kompeta wa Daktari Patrick Nyua, daktari wa kithomo na daktari wa anto. Kulaithiria methene yetu no kuona kwina into mwanya bado bitu kugwethia ni research ya miraa with the intention kana no ntoba kuongela into bibi yetu bya Kimeru value no nto miraa yetu ye kene ye into mwanya so ito kwenda mekira riri na ito kwenda mekira inya kenda into bibi yetu biumete from laboratory ida biumete laboratory no ntoba tedia nto betu kwendia in a different way kana na njira mwanya tenjerera yota unake ukethiro tendawa ya mbogitari iri na uguni boreko. Rieto ria products yetu ni nutraceuticals and herbal products. Miraa ne menyekanite ni kimera kiombete kwetha kitumira ku treat mirimo mingi kana kuoria mirimo mingi, mirimo ekeu, mirimo esukare na inya kunisi orito. Anto brabe da bena kilo nyingi no bare miraa kana products yetu na baka ita kilo. Njira yombeka wakereka uni kwethera miraa editangwe na centrally in the brain ekaumba ko suppress anger so tauna miraa kana ore product isietu no dira kuigwa mpara na kwariria uria bajoketie motho kujaijekene ja miraa na kujagarura so negative effect you anto we negative isio to ayukiri to tatwa live research na to did a lot of clinical trials na tomenya indosi ire ko to atumira kenda muntu akunda kethisho bei ito kama miligramu ya nako nyesha cardinal na akaomba kuria ate na toro eitare anate to mirimo yetu tagete tutaine thatu remaining people alert no kome kwenda bara mama excess muntu ateri tangu eno ndo kuria mami tuwe ondo no ikothithia shift yo tuko na tekwenda kumama no tekwenda una mateyara ya miraa onekana we mndo thomi you can take this one. Unaona? Miraa flavored energy drink. We are talking with the capsules. Chemu ndoat ame merio odeko mama. Odeko iwa mbara. Okaria onyiri nyantu kwa idatu. Nanda bwere kitu miona anje shire ikoro yonto na Congo. Somali. Batu baira miraa sana. Miraa ni angaratanagia mainya jake oshiari. Miraa is not a drug because I'm born and brought up in Igembe South. Na no ndebwere uma Igembe kunya ana baraba ngi bachiara ba rume ame komi baba chiara banana beda bare boys tutemya iki product dukene tutera baro shakes na dirikare itatwa go ahead nondo nuko lemenya kwe sheria na kanda ira yuwa miraa is a psychotropic lakini kiuria nkwenda bauri iki mwake kuria miraa nkoro eteringana inya onda bwera ndi daktari wangu lakini kunywa kawa glasi ithano nkoro yambire kuringo you have to stop. Nelly wa Kethenji, Wero TV, Murimi ume.